Okay, ini bukan video pasal kapet. I tahu you all selalu dah tengok video muka I kapet, muka I kapet. Tapi hari ni I nak bawa you all ke Geylang Serai. Pasal Geylang, ada terletak satu kedai bahur dimiliki oleh AHT juga. Come, I show you. Senang aja nak cari kita. Nampak Miso Teh Tarik dan Al-Barakah, jalan straight ikut lorong sampai hujung kedai. And yes, dah sampai Ambience Paradise. For those yang datang dari pasar, bolehlah singgah kedai kita untuk try bau-bau wangi. We put charcoal dulu. The reason kenapa kita pakai gold color charcoal instead of black, pasal gold can tahan 1 hour to 1.5 hour. So cara pakai dia, letak charcoal, bakar pakai windproof lighter about 10 to 15 seconds on the top. Tak payah bakar tepi-tepi, tak payah tunggu merah, tak payah tunggu putih ni semua. Itu semua waste time, waste your charcoal punya spend dengan waste your gas. So once you dah bakar about 10 to 15 seconds on the top, test dulu, letak tangan atas. Kalau your whole palm feel warm, maksudnya dia dah bakar betul. Then you can put your bahur. Kita sekarang pakai bahur pakai kayu gaharu, tak payah pakai banyak-banyak, one piece dah cukup. Habis baru top up. Boleh tengok tu one piece kecil je, asap dia macam mana. Kita juga ada perfume oils with premium long lasting scents. Kita ada minyak atar juga about 100 different ranges. Kita punya minyak atar, what is the difference between ours and others? Kita pun tak campur any mineral oil ataupun alcohol. As you can see the thickness semua. So our minyak atar minimum on your skin can tahan about 1 day. But usually customer kasih feedback 2 days gitu. Tapi on your shirt up to 3 days boleh tahan. Even though lepas you cuci baju, washing machine ke apa ke, insyaAllah boleh try. So our best seller is Rauda Madinah, Kasturi Kijang. Our new one is Kasturi Kijang Merah. We have 3 different sizes, 3ml, 6ml and 12ml. 12ml punya comes in a special box like this. But if let's say you don't like fully pakai oil, you nak spray type juga, kita have another option for you. We have the spray type and also 3ml full oil. So this one macam nak kasih gift set ke berkat kahwin ke apa, boleh pakai macam gini ya, cantik. Nak buat door gift? You can customize your own perfume box designs with us too. We also have another options for bahur lovers, tapi yang siapa malas nak pakai charcoal, kita ada e-wood. Ni kita punya baru punya produk. It looks like this. So cara dia, you bakar je kat atas sampai dia a bit white. You dah bakar, then you can put on top of the holder. One whole stick can last you about more than 1 hour, about 1 hour to 1.5 hour gitu. So it depends on you. Kalau rumah you dah habis, dah wangi, you setengah jalan you nak matikan, you boleh matikan. Lepas tu you boleh simpan je. Tomorrow you can continue using. So one box can last you at least about 1 month to 2 months kalau you bakar harian. Selain itu, we also have home sprays untuk bagi rumah sentiasa wangi. Kita ada about 6 ranges. Ni full ranges kat sini. So our disinfectant bukan setakat bau wangi aja. Kita boleh pakai untuk sanitizing, boleh letak dalam diffuser, but there is no alcohol. So kita ada bau, kalau you nak letak dalam diffuser, you nak bau Arab-Arab sikit, Rauda Madinah my best seller. Then we have Hajarul Aswad, a bit stronger. Or you want some fresh punya bau, berry. So kita ada ranges macam bau Arab-Arab ataupun bau modern. Kita pun ada loyalty card. So kalau korang turun, korang datang, just bring along this loyalty card. 3rd visit dapat 10 gram free. Dan lepas tu the 7th visit dapat atar free. Make sure you guys minta tau loyalty card. And yes, kita juga accept CDC voucher. This is the back entrance to our shop. Senang juga access dia. See you at Ambience Paradise.